Hello perlok. Kublay api baro ki baju sungutunat ban sengap bat page video hakani ka channel jonga. Tementang hikai api ban edit status how elect mission tungin page wai ka preview kalong kumno. Te perlok lada pikwa ban edit kumne page kani ka video hadu bakut. Tenung kong pin open you like mission ngahang nela open pa te pin artika jingrai yaki jingrai ba pikwa ban edit ngahang nela bu lupa yaki lyrics ru ngala dep thok lupa tungba ngan pen hikai be jepin adu basdang. Te ngap ya jingrai I'm not thinking straight. Perlok bila sngo ke jingrai ke kumhang ne baong kas am off ta dalak pida thok kum kat ne ki content hakatu ka ba kut kan ne ka content sa klik na one ma ap klik page na one u second klik page na tu line jong to second ta nang ha ai ba pipin kut content sa klik page ta tungin play. I'm not thinking straight. Cause I'm on my face in my head so te enda pila dap lek kum to baro pila mi kineki line basau da pila dap kum to baro ya ki lyrics pat pin ai be kaju kum nei ki jing jirong ai be hadu bakot be kum to kaju be baro ki content te enda pila dap tho ya ki lyrics baro ta sub klik to ka lyrics bahapo sa iPad to move and transform sa ai be kum to penbut baik penirkat kumto tis bu baik kumto baro aduk bandadap te enda pila dap lek kumne baro saat pat saya kadur ai nang tina plus sa iPad media sejit pat ya kadur ya kanok ba pikwa banbu anang nema edit shape sa iPad ka size to iPad da pila ibiang sebab shikmat sa ibing to move and transform sebut baik kawai kadur kawai ka lyrics mo sale baik kumne baro hadu bandadap kawai kadur kawai ka lyrics sa klik to kadur sa iPad to border and shadow kena pedang sa on pat to strobe sa adjust pat kena pi kwa dalak dap pila ban ai bun teli kidur la ban ai tang kawai ru ban kawai kadur kawai ka lyrics tapi kwa ban ai tang kawai kadur klik back to kawai kadur sa iPad nang to plus sa iPad duplicate layer tanpa cepo like baik kum to hadu bandadap te enda pila la double kum to baro sa klik pada to lyrics sa ai nang te effect
Sa add effect sa search bar nơi bàn cong long shadow ta sa ai kena size ai no I know 5 dan spot sa iPad 2 alpha I bet 100 dala depth sa iPad nang tu 3 dot nang ni 3 dot sa iPad copy effect sa click piat pat to ka lyrics sa I bing nang ti 3 dot sa iPad paste copy paste bet je baro ki lyrics te enda pila de black kumne baro sa click pat de ka lyrics sa tick baro sa I group no te enda kala one group sa click pat to ka group sa anang ti move and transform stand pat sipo ta I tu line banangkong sa I plus nang ta I pada tu line ba R sa penmi pada to ka lyrics tan si jerong sa I bang tu point ba R I bang tu point balai lebet kumne paro adu banadap way point ka way ka lyrics ka way ka content te ndala de baro sa check pat kai hap na embat ka jingrai da kampar ya hap sa iPad padeng jong kita ki plus sa iPad nang to balak kedau knam sa iPad kumta sa iPad 3 dot sa I copy curve sa paste pat akan ka way sa lebet kumne baro padeng jong ki plus saat page ka graph baro aduk banadap entah sa check pat kalai hap nam I'm not thinking straight 'cause I'm on my face da kalai hap sa iPad klik pada ketika door sa I effect sa add effect tenda ladap
saat pat saya kabit ya kabit jung ka jing rai mo kabit point pila ban cross no yakini ki line ki basau klik bing nang tu nojo nang tu second dal adap an off shama ni ki dor ki lyrics nang ta sa play pada ke music ka por bawan ka beat sa klik back yang tu nang second. I'm not thinking straight, 'cause I'm my face in my head, so Then dal adap sa on no pan te enda pila dam sa iPad nang tina plus sa select pada kini ki layers kat ba pikwa kano pinjit dengan select dak to sa iPad nang tina cerong 3 dot sa iPad fill composition area entah sa tanpat sebakut sa iPad nang ne dal adap stan beng skmat kaman ba ubit sekot baik na pedang klik baik tu ai baik na pedang dal adap pila ban ai kam lengkar ro karno nang ta klik baik tu sa iPad effect sa add effect sa search pad tu mah ta add biang search pad copy background tu itu setelah seklik itu sa adjust pad I know 1.0 ta I plus stan penbiang tu plus tan seden sa iPad 0 saat pad saya ke craft apa dengan tu plus adang to berbitik kumbalek manga dal adap sebak skmat sa itu effect sa ai nang po nang tina po 3 dot sa I copy effect entah sa paste pad sa hakan kawai labet kum le baro aduk benda dap te enda pila dap pila bento ya ka kerteng lade nikat ke bapi kuat tho angan tho kerteng lade mo nembut sini side ditangkat ni perlok ladap teban export pad
bun ki ba komen nga kumno ban export kimnang ban export pat ai nang te na site yung te ukhnam sa click pat nanay na po bato export sa iPad export kublay bun ni pick parlok bala penut power ban page hakan ka video jongan sngo bha ban like but share but subscribe ya kan ka video